Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Marta. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kapilitan na simuro takin ni Roland. Gapu tamasikuga kon. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Marta dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. No kasta, si katay nakailaw-anan ni Roland a waitress. Apay nga da ka dito'y balay na, ha? Kwa ma'am, iniawid nak ni Roland, gaputa masikuga. Nagpuskol matiro pa man niya. Sika, anaam-am mo na lang ang itimay sa nga inuman? Ha? Nagpayawid ka kan kwa na? Sika, amay isa lang ang waitress, nga awan nagadalan na. Anya? Among ka di, nga dan fiancé ni Roland, kat siyak dayta. Ni, awan na sasauna kanyak, ma'am. Pwes, among itan, iso ano mabalin, pumanaw kan. Anya? Sige, alam dagiti kawas mo, tarumor kan dito'y balayda, mamirmiraot! Walayang ka di pa'y asyak amis mo timangulod kan ka, ha? Di ko na ni Roland, kanyak. Ag naedak dito'y balayda, aging gay ti Jack makapagpas nga eh. Jack magustuhan ti panagnaed mo dito'y balayda. Awan karbang ang mga agnaod dito'y. Pasensya kan, ngam saan asikat itong palag, no dikat ni Roland. Aday ta, Roland. Mangan kan, siya ka mismo tinagluto iti sidam. Sige. Ala, mangan kan tayalan kay iti danom. Sika, nangan ka din? Manganak tulat ta no mabisinak. Baybay am ka diti sa lunat mo. Idinto tagdadagsen ka. Sa anak pa'y amabisin. Ala, agtugaw ka, tagsango ta amangan. Diya kahit amabisinan ka. Nang runa, tagdadagsen ka. Nunalpaskan ang nagitalimanak dito'y kusina, ingka aglaban. Nagadudag iti kortina anasken alabaam. Wen, madam? Hoy! Garang ganjang! Inayon mo alabaan dagiti mureng ko anaurno. Sige, ma'am. Ha? Kasta ti may parbankan ka. Ti agbalin akatulong dito'y abalay. Maawatam, ha? Nasayaat met, tainyawid na ka ti anak ko. Tapno addaag paay ababaunan mi. Kita ita ti kinapuskol ti rupa da ito'y agarang ganjang, mama. Di ka unay, iha. Amangan do saan amakaanos kat pumanaw. Awanton katulong tano kasta. Oh! Unyag pa'y sumama. Okay. Oh, Marta, ingkan aglabawan. Saya atom ti panaglabam, ha? Ay, asi ka pa'y. Tababaunan ti kayarigam iti daytoy abalay. Nasaan ka kumaagarang ganjang nga agraraman adayo ang mapasamakan ka ti kastoy. Kasta unay ti banog ko ang naglaban. Nagdadagsan nga ulas kan kortina ti linabak. Sapay saan akayat ni Madam apaaramat ti washing machine da. Kastoy kadilatan. Agan ano saklatan dito'y balay da, Roland. Hoy! Apay anak katugaw kapayla dito'y. Nalpas ka din anaglaba? Wen, Madam. No kasta. Mapankan ijay kusina taagluto ka. Kaimasam ti sidaan alutuam. Sige, Madam. Ngamsakbay na. Ingka mangisagana iti meriendami kan ni Delia. Tay-tay-pay amabisin kami. Wen, Madam.
Sabwag mo matan kanyak tilinaon ti baso, ma'am. Ha? Kasta ti kaya rigam dito'y abalay. Umay ka! Tibok ko, ma'am! Idumudum ko ti rumam di talawisaan! Anya ti bagam, rabiin, kahit kung ti paturog. Nabanugak o na iti trabaho kay opisina. Roland, mabalin ka di nga oray sana kung nga dito'y balayo. Anya? Agawin ang laangan ni Jay lugar mi. Kasanon? Masikog ka pa'y mat nga rod? Di ka agdanag. Aywanak ti sikog ko. Apay adi mo kayat dito'y balay. Kumpleto ti makan dito eh. Amok day ta. Ngam ijay probinsya, ado ti presko a prutas ijay. Presko madagiti prutas dito'y balay. Takanayon nga umay aglako dito'y tay suki ni mama. Roland, saan na nga'y ayatan saan ka di? Isong awan serbiti kandak dito'y balayo. Adaan ka pa'y nga rodan iti fiancé, saan ka di? Dahita sikog mo ti pampanunutek. Kayat ko anasalon at nga ipasngay mo. Kas itinakunak, saan ko abaybay antisikog ko? Siyak ti matungpal, saan asika? Roland, patyam nga ta, dagiti ibagakan ka. Nga niya, Amang ano daktakas ti mapasamak dito'y sikog ko, no agbayagak pa'y dito'y balayo. anya? Marigatan akong dito'y balayo. Gaputa inal daw ang mabambanugak. Rabi ila ang ti panaginanak. Anya ti kayat masawen? Nalablabas pa ingang babaw ng ti pampamayan kanyak damamam kan ti fiancé. Kabilan nak pa'y ti fiancé. Kasaritak ida inton bigat. Saanan anaskan nga agtalinaedak pa'y dito'y balayo, Roland. Agpas ngay kapay, sakbay apumanaw ka. Saan anadlaw ti ina ni Roland kan ti fiancé na arimwarak. Adamat tan urnong ko. Inor-urnong ko dagiti kwarta ngayon intad ni Roland. Sana ka marigatan. Gaputa damat kawadwadan na. Umdas nga usarak nga ganakak. Kan pagpuunak iti basit a negosyo. At nagsardang ako siya iti batog ko. Umay kalumuganan, Marta. Ni Peter. Umay kalumuganan. Wan, kat agyaman na ka. Nukasta, saan nga mo ni Roland at imanaw kay Jay Balayda? Di nak namin palubusan a pumanaw. Iswahas, saan kun nga impakada? Kan saan ka nagpakada iti fiancé kan inana. Iti dayta nga inaramid mo. Maawatak, asaan anasaya at itrato dakan ka. Ay ayatak ni Roland. Kat maibturak ti amin arigat nga ipalpalak am ti inana kanyak. Ngam, amkak nga amangan numadaksan to'y sikog ko. Isa nasaysayat no agawid ako ni Jay lugar mi. Nukasta, agawid ka itan ije lugaryo? Wan Peter, mabalin ka di nga itulod na kay terminal ti bus. Sige, itulod kan, aging ka ije lugaryo. Nagmayat gayam dito'y lugaryo. Presko pa'y ti angin. Wan Peter, agyaman nak iti panang itulod mo kanyak. Awan anyaman na. Gayam ko ni Roland. Isu atinulungan ka. Tangay malaman. No bigat ka lang nga agsubli jay syudad. Amok anabanog ka nagmaneho. Sapay nagadayo dito'y lugar mi. Sige, nukas tati ko nam. Kasta gayam din napasamak. Kunaklakit din no sikat ikaayan ayat ni Marta, Barok. Saan, Nana? Basol ko dayto'y anapasamak, nanang. Kat kasano nga rudan, agpas ngay ka na balasang. Awan na nyaman na. Saan ko apagbabaw yan to'y sikog ko, nanang? Naragsakak, gabutadan ton anak ko. Ala, anya ngay nga rod. Babaero at talaga ni Roland, Marta. Ngam itala ang anak kasikuga. Peter, Si kala ang ti amok anasikugan na.
Ala, bayam nga roden day jay alalaki, Marta. Lipata mo, saan aseryoso kan ka? Iso alipata mo. Oh, kasano? Agsubli ako ni Jay syudad. Ay wanam ti salunat mo, Marta. Wen Peter, di mo latan masasao ka ni Roland nga dakon dito'y lugar mi Sa bagay, maamuan naman kan saan. Awan bibiyang na dayjay. Kaputa sa anak mo't nga ayatan. Nga masaknan kan ka. Gaputa masikog ka. Tisikog ko lang tinapatagkan ko na. Nupay kasta. Pagyamanaklat na. Ngam, naamiris ko asan arumbang amaamuan na tiayan ko. Ta sigurado, yadayunan to tipas ngay ko. Sa bagay, kasta ti plano na talaga. Ngam, jak itulok akasta. Uray baknang da. Saan dan to amayad dayo kanyak tipas ngay ko. Nakaturugan day tanak mo. Isu nga impaydak di takrib na tanabanugak anang uba nanang. May san atawon ti anak mo. Ay naimbag ata lalaki. Apay ko mano babae nanang. Kay kayat ko ti lalaki atap no makatulong kan ka. Ngam sa bagay, lalaki man kad babae. Naragsakak lata, tadapok. Ay sayang, no si bibiyag pa'y kuma ni tatang mo, ay maragsakan kumamad. Nanang, Ane, adalugan na nagsardang di tabatog. Asino nga tati akinlugan iti dayta? amang ano sa nga ili ti karuba Inak man tanawan di tatawa. Ay, Marta! Ni Peter! Adda kadwa na alalaki! Kumusta kan, Marta? Kumusta ti anak ta? Pasensya ka na, Marta. Diya ko nalapdan ti bagik. Anang ibaga ka ni Roland nga adda ka dito'y lugaryo. Peter, Tinasayaat. Agsarita kayo adwa. Sige, surutak ni nana ko lasa di taparangan. Panawan kayo, pay. Mabalin ka di akita ti anak ta. impan ko iti silid mi. Tadyak kaya tamalukag titurog na. Marta, No imay ka, tapniya dayom kanyak ti anak ko. Mapaay ka laang. Gapo tadyak itulok. Matayak pa'y nga umuna, sakbay ang mapasamak dayta. saan? Awan panggap ko amang yadayo iti anak ta. Saan ka di akas ti panggap mo? Kayat mo idi nga ipasngay ko ti sikog ko, tas ikatimang padakkel kan ko, ana. Idi dayta, ngam saan itan? Diyak kayat tiriribok, Roland. Bye-bye-an na kami ni ti anak ko. Adaan ka matan iti fiancé. Kat nalabit nga dapayan anak yu. Saan ko akayat ni Delia akatakunay na itibiyag? Nang namnamaak, amasarakan kamatlaang. Kat baliwan ta timang rugi. Anya, saan apa nagayat dayta, Roland? Idi pimanaw ka. Sinapsapol ka. Aging gaan awanan akong itinamnama. Kanayo nak ngagbartek. Gapo iti dayta. Nabaybay akti salunat ka. Dayta tiga po na nga impudno ni Peter nga ammo na ti ayan nyo. Anya, Kat umay na kayo gayang paspasyaran dito eh. wen, nagbalinan anasingad na pagayam ko ni Peter. Marta, ikanak itigundaway ko ang mangayat kan ka. Nang runa pa'y taadan anak ta. Anya, Umakarak dito'y lugaryo. Mangipatakderak dito'y itinegosyo. Tapno saan tayon nga agiin na tayo. Ikam iti gundaway ni Roland, Marta. Kat patsik ang naragsak kayon to. Peter,
Awan dan iti fiancé na, isuanapanan iji abroad. Kinasarita nakmat idi ni Tita Susan nga ina ni Roland. Ano kumamasarakan na ka ni Roland? Agkid daw kano iti pamakawan. Rinangranggasan na ka kano idi. Kat ikiddawan na dayta iti pamakawan mo. Diyak amo ti sawag ita, Peter. No ita, diyak kayatan ti agdarasudos. No talaga ada kami ka ni Roland tinay kari iti tunggal maysa. Da kamin tulat na. Di ka katipay mapan maturog, Marta. Ang mga no agriin ti anak mo kat agsangit. Narnakanan, nanang. Apay, anyaya ti pampanunutam. Ni Roland, nanang. Anak, mariknak anapod no ni Roland itinbaganakan ka. Akayat na ka nga ikalaysa. Nanang. Ngam adakan ka dayta anak ko. Panunutam anaimbag. Marta, adtoy ti alahas nga isagot ko kan ka. Nangina dayta. Adakan ka no ilakom wenno aramatem. Madam. Nagpilit ni mama nga umay kamin dito lugaryo. Tapno makita na ti anak ta. Pagbabawiyak ti kinaulpit ko kan ka idi. Pakawanan na ko, Marta. Sapay ko taging gaita, kat ay ayatem pailaang ni Roland. Kat numabalin, agkalaysa kayon. Ha? Paikalaysa ka kadi kanyak, Marta. Kayat ni Roland nga agnaudan dito lugaryo. Tapno saan kayon nga agsina. Ano kasta nga rod, dito uyak matan nga agnaad. Ha? Pangaasim, Marta. Paikalaysakan iti anak ko. Naragsak ti ending to'y pakasarita at Mr. Lonely. Nagkalaysa kami kini Roland. Kitita, itultuloy kumaten ti agadal. Takayat ko ama ipalpas ti panagadal ko. Naragsak kami. Ket pagyamanak unay dayta iti Diyos. To'y pagayam mo, Marta. Agyamanak iti daytoy apakasarita ang pagayam Marta. Ket agpaay daytoy nga adal ken inspirasyon kadagiti naayat adumdumngeg. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Marta. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.